Bamwe mu baturage bo mu karere ka Kirehe umurenge wa Mahama bavuga yuko bahangayikishijwe cyane n'imbwa z'inyagasozi zikunze guhungabanya umutekano wabo ndetse n'ibyabo. Nyuma yuko iki kibazo cyagiye kigaragara hirya no hino mu gihugu, aho bamwe mu baturage bagiye baganira itangazamakuru bagiye bagaragaza ikibazo cy'imbwa z'inyagasozi, bivugwa yuko zitwikira amasaha ya nijoro maze zikarya amatungo yabo, ndetse na bamwe mu bantu bakunze kugenda nijoro zikabagirira nabi, harimo no kubarya, ku buryo bamwe na bamwe byagiye binabaviramo impfu za hato na hato. Izi mbwa kandi bivugwa yuko zidakingiye, biragoye kumenya ba nyirazo kubera yuko ari imbwa zikunze kugendagenda nijoro, cyane yuko bamwe mu baturage bo muri aka gace bagiye bahabwa amategeko yo kuba bamwe muri bo bafite imbwa cyangwa se batunze imbwa bagomba kuzikingiza, ndetse akaba ari imbwa zo mu rugo zirinda umutekano w'ingo zabo kuruta kuzishyira hanze maze zikaba zanasagarira abaturage cyangwa se abandi bantu bigendera bisanzwe. Izi mbwa kandi zigaragaye muri aka karere, iki kibazo si ako karere kirimo gusa, kuko hirya no hino mu gihugu ni ikibazo kimaze gufata indi ntera, aho usanga nyine zino mbwa zimaze kugera ku rwego ruri hejuru cyane, ndetse ziriyongera uko bwije n'uko bukeye. Ubuyobozi bw'ibanze bwo muri aka gace bukomeza butangaza yuko iki kibazo bakimenye, gusa bagerageza kuvugisha inzego zo hejuru by'umwihariko bahereye mu murenge wa Mahama, gusa aba baturage bakomeza batangaza yuko ntacyo biratanga, cyane ko ubuyobozi bw'umurenge nta gisubizo bwari bwabaha gifatika. Bamwe mu baturage batanga ibitekerezo byabo bavuga yuko bibaye byiza izi mbwa zakusanyirizwa hamwe, hanyuma zigashyirwa mu kigo kimwe, hanyuma zigakemurirwa ibibazo bitandukanye birimo nko kuzikingiza, zikabungwabungwa, hanyuma zikaguma hamwe zikera gushyirwa mu giturage ngo zihungabanye umutekano w'ibintu n'abantu. Ibi biri mu bishyira mu kaga abaturage bahereye muri aka gace. Bamwe mu baturage batandukanye kandi bavuga yuko mu bihe byashize hagiye haza amamodoka, hanyuma agafata zino mbwa akazimena mu mashyamba yo muri aka gace, hanyuma bamwe muri abaturage bakagira impungenge kubera yuko bano bantu bazanye zino mbwa baje ari abantu batazwi. Iki si ikibazo kiri muri aka gace gusa, hirya no hino mu gihugu iyo uganira n'abaturage bakubwira yuko imodoka zigeze kuza mu gihe runaka hanyuma zikamena imbwa. Gusa hashize imyaka itari mike kubera yuko iki kibazo cy'izi modoka zamennye imbwa mu duce dutandukanye hirya no hino mu gihugu zaje hagati y'umwaka w'ibihumbi 2020 na 2023. Nshuti bakunzi, mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi. Inkuru y'aka kanya nta tuyisoreje, tubonane mu nkuru itaha. Hano wisanze ni kuri TF Rwanda.